bekuna nomunye umama before yena manje umama ungilwisela mangithi ngifuna ukondla laba abantwana laba abanye abashiyekile kuloya mshado iyo inkinga imali seli lokho inkinga mina engingayithandi ngawe wena moyenza izinto uzenzela ngaphandle awuzi uzokhuluma nami angithi yibo umfazi wakho kumele sidiscuss soyithuna yonke into eyenzakalayo especially eyemali into eyenzakalayo la endlini yimi engithenga izinto eziningi la endlini yena imali yakhe ufuna ukuthi iphume ngaphandle nauma uyasebenza yimi nje engenza yonke into uyasebenza noma mina ngiyasiphandela la ngiziphandela khona mara naye ngiyafuna ukuthi angondle njoba ayindoda yami umama ngalesikhathi siqala ukuhlangana ngamcacisela ukuthi ngina nezinye ingane ngaphandle because lezo ngane ngahlukana nomama wakhona bemukhona sikuyisikhatshanyana that's why ngathatha yena ukuthi sizoziqhuba futhi ngempilo ukuthi ibe right yebo baba. Molweni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya lami igama ningu LAV AWS pronounce lovers inkomkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nsokulayitha mshanami. Well guys namhlanje sibhalele ngubaba lana uthune ingxaki onayo nje ofisa ukuthi unkosikazi wakhe ngayazi siJozi Bioscope simncede iconfess lento kumfazi wakhe sathi ungawari baba thina la usibiza khona simeka sure ukuthi sikhawuleze sifike umuntu omdala ninjani? Siyaphila njani baba? Ngiyaphila namuntu omdala konje ubaba la ekhaya kwababa bani? Kwamtawung la ekhaya baba. Kwamtawung. Umama Mtawung. Yebo. Okay. Oni chatile nomama? Ya sishadile nomama. Okay umuntu omdala ngeke ngayifunda mani message yakho lapha epagini lethu leJozi Bioscope yabo la usibhalele khona sithi nje ukuthi cela ukuthi sifike la ekhaya sizoxoxisana ngodaba thizeni kodwa ngoba khona ama viewers asibhekelele la kwamna futhi ngisanemibuzo just to understand ukuthi ubaba ufuna ukuthi simncedise kanjani kahle kwaye into engijabulelayo ukuthi unkosikazi uze wavuma ngiyazi ma ukuthi bawuthi busy usakhona ukubhizi ngako ngoba kusesekuseni kanje yabo besicela nje ukuthi usimamele kancane ngoba sibize obaba la ekhaya yabo ethi khona lokho ofisa ngathi ungakwazi umuntu omdala nangu mama bengisacela ukuthi ungixelele ukuthi wayisibhalele namhlanje la sikuJozi Bioscope. Umama ngalesikhathi siqala ukuhlangana ngamcacisela ukuthi ngina nezinye ingane ngaphandle because lezo ngane ngahlukana nomama wakhona bemukhona sikuyisikhatshanyana that's why ngathatha yena ukuthi sizoziqhuba futhi ngempilo ukuthi ibe right yebo baba. So lo nkosikazi lo wahlukana naye bese ninengane kodwa bese sina nengane naye ezingaphi ezi2 ezi2 okay umuntu omdala so manje ubaba inkinga ikuphi kodwa kuloko umama soyamlwisa ubaba mhlambe ngale ingane useyakulwisa uma uyangilwisa umama ngikulwisa ngayiphi uke wakuxelela kodwa ngazo before nishade ne yebo ke wangitshela ngengane zakhe angikazi ngaba nenkinga ngengane zakhe mina angikazi akazi so ngifuna ukwazi ukuthi namhlanje ungibizeleni kahle asho lenkinga le athi nginayo anginayo mina inkinga anginayo ay baba ngoba uyamove uthi akanankinga uma and ngiunderstand ukuthi akusiyona ireason why silana wena kunento ofuna ukuyisho kuyena othi awuyithandi oyenzayo yabo bengisacela siqhubeke baba umxelele ukuthi yini leyo ungayithandi. Mina into engayithandi ngomama ngoba ngamtshela sisahlangana ukuthi bekuna nomunye umama before yena manje umama ungilwisela mangithi ngifuna ukondla laba abantwana laba abanye abashiyekile kuloya mshado iyo inkinga imali seli lokho inkinga mina engingayithandi ngawe wena moyenza izinto uzenzela ngaphandle awuzi uzokhuluma nami angithi yibo umfazi wakho kumele sidiscuss soyithuna yonke into eyenzakalayo especially eyemali ngibe ngamcacisela ukuthi imali ngeke azayithola yonke kufanele ukuthi ngondle laba abantwana abashiyekile mina ngiyazi mina naleyo mali oyimikisayo ukuthi imalini mina endlini ngishiyela malini mina unginika malini asendlini bona bathola malini bona nyamnikeza umama imali eyanele ngoba ngeke ngize ngikhulume ukuthi bekuyimalini mara yona yacela umbuzo ukuthi ukhipha malini ngayo wena uyazi imali umbuzo ukuthi ukhipha malini okay baba kodwa angiyazi umuntu omdala ukuthi ngiyakublame ne kodwa ngithi nishadile noma kodwa kumele ngabe manenza izinto nizenze nonke
uyabo naba kumele uyisupport le ingane because uyazi ukuthi abantu besifazane sometimes ingafika leyo nto ingabaphathi kakuhle ukuthi wena sowukhupha imali mhlambe ngesingayo ixelela ukuthi le mali oyizisa la endlini incinci kunale mali oyithumela le kwabantwaneni bakhe yabo. So ubaba wayengamxelela uma yena mayengabe uthumela imali kulo mfazi omunye okudala because ingane zakhe naye uyabona lezo ngane so kumele yazi ukuthi okay baba ngoba sinezingane ezinye ezikuphi sithumela malini for bona and thina sosala la endlini sibalance kanjani into efana naleza ngazi nabo umuntu omdala yang understand. Ngiyakuzwa umama ngiyazama ngelento ngeyonke ilentoza into ukuthi ngimcacisele ukuthi kwenzekani Mariana kaningi mina mangithi ngizama ukuthi ngikhuluma naye sikhatheni nje singakayikude into eyenzakalayo la endlini yimi engithenga izinto eziningi la endlini yena imali yakhe ufuna ukuthi iphume ngaphandle na uma uyasebenza yimi nje engenza yonke into uyasebenza noma mina ngiyasiphandela la ngiziphandela khona mara naye ngiyafuna ukuthi angondle njoba ayindoda yami nawe nengane zakho mina ngeke baba ngilahle ilento zengane zami ngendaba ukuthi yena sizilahle angishongo akekho umzali olahla umntana wakhe angihali ukuthi unabantwana ngaphandle yenza into right and uyaxelela cala kimi so mhlawumbe umama kaningi mangithi ngizama ukuthi ngikhulume naye njengonkosikazi wami unanolaka uyangilwisa ulaka ngike ngakulwisa nini umama unanolaka ukuyazama umchazela kodwa ngayo le ndaba ukuthi ngimbeke phansi ngithi ngiyamcacisela mara lento le yabantwana ukuthi ngondle konke awucacisi konke njoba ngisho ukuthi mina ngikhalela into eyi1 ukuthi awungitsheli ukuthi imalini ephumayo into ebalekile la imali anginankinga ukuthi imali yaphuma wena khuluma iqiniso ukuthi imali uyenza kanjani yebo kuzokwazi ukuthi ukubalance ngiyamuzwa kodwa yena uma wena umuntu omdala yabo because manje yena ukhala ngokuthi lese ngenza umzekelo umuntu omdala uhola i9000 kuleyo 9000 ngoba ngunkosikazi wakho lo muntu omshadile and inkinga zeni zala ekhaya zaziwa nina ngithi yebo so kuleyo 9000 kumele nihlale phansi nibonisane ukuthi okay inkosikazi ngoba manje nayi 9000 sinayo ngiqibo hola awaphathi sithathe i2000 mhlambe siyise kuleza ingane ezingale and then sithathe i2000 sifixe ini and then kule 4000 sokwazi ukuthi sidle yona la endlini mhlambe sibhatale namanye ama credits angithi aziwa nini lama credits. So uma ngathi yena ukhalela ukuthi kumele lama plans whatever wenzayo uwayenze naye uyabo yena uyam-involve uke wamxalela ngokuthi inkosikazi ngike wamhlalisa phansi wathi inkosikazi ngicabanga ukuthi ngoba nginengane ezithize ezimbini komunye umfazi lo omaziyo ngoba uke wamxalela ngaye andithi yebo usho ukuthi ngicela ke inkosikazi ukuthi mhlambe ngicela kube ngithumela imali engaka njengobaba ngoba ngibaba wazo leza ingane uyabo ngicela ukuthumela into ethizeni uke uyihlawulile kodwa zona le ingane umuntu omdala angisihlawulile uhlawulile ihlebo uma unenkinga wena kodwa mangathiwa ubaba uyayithatha le ingane mhlambe uzisa la ekhaya nizohlala nazo dani ukuthi kube nemali emani iphuma iye ngaphandle ukuthi ningahlala nazo le ingane la ni support leyo mali ithi mayiphuma isuke nivumelene ukuthi okay bheka uBrian ushoda ngento ethile uAmanda ushoda ngento ethile so asidibanise inhloko ke baba ukuthi ngoba sine 9000 senze kanje awunankinga wona ukuthi izize la ekhaya ngike ngayisho leyo nto leyo oke wayisatshela ngamtshela ukuthi masingayenza kanjalo sizosave ama cost amaningi mabelana sizobona ukuthi yini into edingakalayo ebalekile ngoba angathatha imali ayifakele umama khona wadifuya mina nyala ngoba umama mangithi labantwana ngifuna ukubanikeza 3000 uthi iningi kakhulu fanele ukuthi sibanikeze 1000 rand ukuthi imali awukaze washo ukuthi imali mina into engikhalelayo ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi imalini lo oyikhiphayo ubaba imali ngiyayikhipha ngiyisa kubantwana mara yena ufuna ukuthi yena uqale kimi leya ngoba ngihlala naye ufuna ukuthi ilento yakho imali yakho ebaningi kakhulu ithi ngenze kanje umuntu omdala angithi manje angifuni ukuthatha iside angifuni ukuthi uma naye ebuye siblame siJozi Bicycle ethi sifikile lana sobhidliza umuzi wakhe yabo endaweni ukuthi thina kumele ngabe sithe sakhaya so umuntu omdala uhola malini
baba ngiyaxolisa ukuthi ngikubuze lento phambi kwamakhamera. Uma ubaba mhlambe in a month imali engakanani yena oyitholayo? I-8,000. I-8,000. Oh, so ubaba manje ku-8,000 makazokhupha i-3,000 eyise kulezi ingane ingale la ekhaya ngoba una2 zona ingane. So kushuthi kumele ukhuphe i-3,000 uyise kulezi zakho ezila ekhaya nazo for ama-needs wabo sokuno 6,000 ohambile kusele 2,000 la ekhaya kushuthi senizodla ini baba for the whole month. Kwaye-ke kwawena mawuya esikoleni ngoba ngibona nayo imoto yakhe lapha mawuya emsebenzini umuntu omdala mawuya emsebenzini wenza kanjani kuloko cause le moto I believe ukuthi u-2,000 ngamthatha alone yona iyodwa ngefuel for the whole month. Umama uyangilwisa mangithi ngiyamcacisela ukuthi ufanele ukuthi uyazi ukuthi abantwana bathathwa imoto lezi zabo izibahambise lento esikoleni. Ngimtshela ukuthi enye imali ngisevela ukuthi ngizothenga upetrol wale moto mangimsebenzi. Senidla sonishiyela bani ngoba wena udla amanqina wena awadla amanqina awaphatha amanqina emsebenzini ufuna isikhaftini esibonakalayo ukuthi wena mose emsebenzini utshela abangani bakho ukuthi wena unomfazi okuphekelayo mina ngiphekeni ke mina ngeke ngize ngivume ukuthi ngisebenza ngidla amancina. Uright futhi nalapho umuntu omdala cha mina ngiya-understand baba hayi ukuthi ngiyakujikela ngoba wena osibhalele lana yabo ukuthi sozama ukuthi sicacisele uma ukuthi ingane zakho zidinga ukuthi sisupportwe nazo kodwa ngiyaliva nepoint kama ukuthi ufisa ngabe uyam-involve kuyo yonke lento nibheke ibudget kuqala because mangabe sokukhupha u-3,000 baba wamusa kulezi ingane right futhi nalapha ngikusoli vele ingane kumele uyisupport ngoba ingane zakho lezi yabo. So masokhupha u-3,000 waya ngale kusele u-5,000 umuntu omdala and lo 5,000 umele gade nina nonke la nezingane la ledlile yabo nawe unamanisi wakho beside ukuthi ingane kumele ziye esikolweni kumele ithongele uniform kumele kuthenge ukudla kwala ekhaya unamanisi wakho wena uyayibo. Angithi nawo uma usaphila kodwa umuntu omdala ozala wena usaphila uyayibona into engikhuluma ngayo umuntu omdala kwayena umuntu omdala angithi uthembele la kuwena ukuthi njengendodana yakho izalewe izisela emhlabeni umuntu omdala izomani ukuthi mhlambe imkhumbule nemonth nabe ithumele lo 1,000 or 500 rand so sesicalculator on top of ibudget le onayo which is 8,000 wena la ekhaya ukuthi uphilise nalabantwana abangale kwaye-ke nani ni-maintain la ekhaya nogogo lo ozala wena emakhaya ezokwazi ukuthi elale edlile yabo. So ukhalela umaloko ngiyakuva ukuthi uthi ufisa ngabe ungam-involve niyenze nonke le budget ukuthi baba wena amanqina wedla awadli I'm sure ufuna o-braai pack and i-braai pack kwayona alone imalini umuntu omdala iyabiza uyayibona. Inkinga yakhe umama mangithi ngiyambiza njengomndeni sihlale phansi ngeka ayifuna umndeni lento le ifuna mina nawe abantwana bethu ayifuni imndeni lento uyalwa unanolaka lo mama. Okay umuntu omdala umama uyasho futhi ukuthi ayidinge imndeni lento baba it's a matter of angithi ufuna sisolve lento between nina no2 ngoba inkinga ila kunina no2 wena kumele ngabe uyam-involve umuntu omdala umama ngoba umshadile ngithi and umuntu uma umshado umkhuphela amalobolo umuntu osuke sombonile futhi umthemba ukuthi yabona lo muntu whatever inqumo engizozithatha empilweni umuntu engizofa la engifa khona kwaye-ke naba yini engiyenzayo naye she's gonna be involved kuma plans wami engiwayenzayo yabo. So mangabe uyam-exclude kanje umuntu omdala that's why izofila bad uyasho umuntu omdala ukuthi uke wayisuggesta lento kuwena ukuthi baba how about sihlawule lezi ingane zibuye zizohlala la ekhaya ngoba ingane zenu naye ingane zakhe kuyafana yabo and akanankinga nokuthi ingane zizohlala la ekhaya. So ubaba ngathi uyena ngathi usafisa ukuthi ingane ihlale noma nalomfazi waqala. Mina ngiyavuma ukuthi ingane zingeza ngapha manje indaba yakamama i1 unanelento unanebandlululo ebantwaneni leswa ngingakhona ukuthi ezinye izinto ukuze nizoza la namakhamera angithi nithe nibhalelo ubaba unenkinga nami manje kena sesihleli la why alibele around because lento ayikhulumayo mina angakayizwa angazi noma wena uyamuza ukuthi uthini. Ungiva ngathi ubaba uthi wena unenkinga nezingane zakhe uyazazi wona lengane kwayibona angizazi ingane akaka ngikhombisi mina ingane ngazi akazokhombisa nokhona
Manje ubaba masothi unobandlululo kanjani umuntu omdala cause akabazi ngoba yena uhlala abeka ilento ingane zakhe ukuthi kube ilento ama number 1 lezi azibeke Ngoba ekhaya kuqala kumele kuqale ekhaya then kube khani kena kuyiwa ebantwaneni bakho angisho ukuthi ungabayenzeli lutho angisho njalo because mina ngisaba ukuthi wena makube balance kube ngapha nangapha mina into engilwelayo ileyo so mangabe wena ubona ukuthi inkinga le engishoyo hayi angisazi ke because umama manje makunjalo if ngale ugogo walabantwana angangimisa lapha ku maintenance ngizothini. Okay mina yiko ngithi umuntu omdala how about ukuze solve yonke lento le uma uyasho ngithi awunankinga nabantwana uma uyasho ukuthi akanankinga nabantwana ungabahlawula umuntu omdala bezohlala la ekhaya so how about umuntu omdala ngiyayicelela la kwa baba hayi ukuthi ngikuthathele inqumo mhlambe ngoba ngumuntu omdala uphile before mina ngiphile yabo ngeke ngibuye ngizokutshela ukuthi yenza kanjani kodwa bengicela nje umuntu omdala just ukuthi ni solve lento uyabo how about uhlawulele izingane uyithathe zizohlala la kwakho ekhaya kumanje ibiza isibongo sikabani esakho sikankosikazi sakankosikazi lo ya and ngiyakholela ukuthi inyanya zakho nazo ziyafisa ukuthi abantwana bakho bebize isibongo sabo uyabo nizokhulisa ilegacy le yobumkhulu bakho ngithi umuntu omdala and kuzoba ngcono mayingabe uyabahlawula labantwana ubazise la ekhaya bebe la i4 behlangane kube ngaba kama nalabo bakalo nkosikazi angithi awusazwani naye futhi awusamthanda yebo asazwa yena kudala sahlukana yeah awubakoloti next into bakolota yona kuphela la ekhaya yazi yini ukuhlawula ingane uyilobole kuphela uyithathe zize la zizobiza isibongo sakho kuphela umuntu omdala wakwenza lokho kuzoba nokuthula la ekhaya ngoba uma uthi unobandlululo akabazi labantwana mhlambe into emzisa ubhlungu sometimes ukuthi angazi nokuthi uthumela malini ngale ngathi yonke into nje uyifihlile ufihle nje yonke into uyayibo mara kwabakho malabo bala ekhaya unjani baba yena mhlambe mayingabe kukhona into abayifunayo uyabenzela yonke into abayifunayo or sometimes ubuye complain ethi ngoba ngibuye uthumela imali kuphi uyabayenzela kodwa akabayenzeli the way mina ngifuna ngakhona as ubaba wabantwana bami mara njalo nje makungena icall yangale umuntu ogcumayo nje uyagcuma mara lana mina mele njalo ngi-understandisa hayi understand akukho right ukuthi njalo mina njalo inhliziyo yami ibhlungu ukuthi umuntu engizwana mina mangifuna ukuthatha ilentoza inqumo la ekhaya njengobaba uyazikhukhumeza lo mama lo ayikho le oyishoyo inkinga yami nawe ukuthi wena awufuni ukumamela mina and angeke kuze kulunge next ungabiza abanye futhi abantu still sizoba nalenkinga le ngoba wena awungimameli unkosikazi wakho baba lona umshathile ubize thina ngoba la uthi sizokuncedisa umuntu omdala ne and mina ngiyacabanga ukuthi indlela mina engakwazi ukuthi ngikuncede ngayo mhlambe ukuthi nivane noma involve kuyo yonke into oyenzayo because unkosikazi wakho lona ngithi umlobole ngokumthemba ukuthi uyena ozokuncedisa kuko konke okwenzakalayo uyazi ukuthi indoda akusiyindoda enough mayingaba kekho umuntu wesifazane so ngoba so usithathile leso sinqumo ukuthi wamlobola wathi nguyona ozongizalela abantwana ngiqhubeke naye ngifeyilile kulona waqala ngabona ngathi kusengumuntu engizofa ube ngusofa silahlane wami nanku umuntu omchuzile wabuye wathi ulobola yena ngithi so ngiyacela baba I think singathetha kude kuphumilanga the only solution laba bengicabangayo ukuthi mhlambe wena ungazama ukuthi ukhulumisane nabasefamilini yakho abanye oankela mhlambe obhuti mhlambe basaphila nihambe niyovakashela lo amfa niyohlawula ngale ezikulowa mfazi zizoza la ekhaya nazo zibiza isibongo sakho yabo zibe khona zonke zidibana ingane zakho zonke zoyi4 angithi zo4 ngiyacabanga ukuthi zizokujabulela lokho ukuthi zibe sendaweni eyi1 zonke ukuthi I'm sure nabo la bakhona bayayibuza bathi hayi ubaba mhlambe thina akasenzeli 1 2 3 wenzela lamantombazana labantwana abanye kwayeke nalabo abala ekhaya bazokhula behambe bambe bethi oh ubaba thina bengasenzeli 1 2 ngoba bekayenzela
labantwana laba bangalo yabo. So ngcono ubathathe ubazise la umama uzoba accept ngithi umuntu omdala ngabakho Inkinga, anginankinga mina nabantwana, anginankinga. Ngasho from day one angitshela ngabantwana. Inkinga nje yakhe ukuthi nje akangimameli, ngicela angimamele. Yiloko nje kuphela engikufunayo. Ukuphela nje. Umuntu omdala, so angazi ukuthi understand nababa ukuthi kulento esishoyo ukuthi besicela ngoba uma uyamuva naye uthi akanayo inkinga. At least ubize ifamily yakho yabo, nizama ukuyohlawula leza ingane engale, nizise la ekhaya nizohlala nje nibe happy family. Ngakujabulela lokho mara yena ke angabi nelento nobandlululo ebantwaneni. Because mara into engifilayo kumanje umuntu omdala ngisafila ngathi umjaja ngento ongakayenzi ngoba manje yena bekakhalela imali ukuthi angazi ukhupha malini. Uyabo angazi imalini khane ivaleka 3000 namhlanje and mhlambe yena bekangabuye ethi ekubonise kangcono ethi okay baba ngoba ufumani 8000 bengicabanga ukuthi hayi ukuthi ngithi ungayisupport ingane zakho nani kodwa how about uthumela u2000 ngale so sala no 6000 la ekhaya sikwazi ukuthi ngo2000 siphethe into zabantwana kusale lo mali esalayo mhlambe u4000 lo 4000 sazi ukuthi 2000 egroza and then le 2000 enye sizokwazi ukuthi nayo baba ube nefuel nayo yonke leyo nto sikwazi ukuphila siye ngaphambili yabo. I think lokho kuzoninceda umuntu omdala. If yena uyavuma ukuthi ngahamba ngayo uhlawula lezangane ngibuye silungise indaba yakho ifeedback yakho ibe right sizohlala umndeni ojabulile sihlale endaweni eyi1 kungaba right yeah angazi mama kungaba right ngokwelakho side. Hayi mina ngivuma konke nje as long nje azoyenza into right involve sihlanganise soyithuna ukuthi makunenkinga sibe soyithuna because eyona into ebalekile ebalekile sesenzela abantwana ukuthi nabo bahlale bajabulile kahle no ngiyabonga umuntu omdala ngiyacela baba ukuthi ningabuyi mani nixabane lana I'm sure uyamthanda ubaba ngithi and nawe baba uyamthanda unkosikazi that's why nilobole umlobole yabo so ngiyacela ukuthi kube nokuthula la ekhaya mangabe kukhona mhlambe into ebuye ihambe ningayi understand as time goes on ngoba uma yena beungasuwena usibhalele ngizoshiya amanamba lana yabo ukuthi sikwazi ukuthi nawe usifonele mangabe ubaba khona lokho sokwenza okungakuphathi kakuhle yabo ungasifonela nathi sibuye futhi kwala ekhaya ngoba senifana nelunga lefamily kuthina yabo sonke lana so singathanda ukuthi sibe part of nina mangabe kunento eningaunderstand nicabanga ukuthi hayi man abantu abangasixazulelela lo daba ngoba manje sesiyaqala siyaxabana ngento esingazi ukuthi soyisolve kanjani sobabini ungasifonela masithi ukukhulumisana yabo kunankinga ngizoyenza kanjalo. All right. Brother G ngiyacela Mr G awuthatha inamba kaMama ne ngicela uzonikeza my brother inamba baba ngizokhuluma nawe nje njengamanje ukuthi sizokwenza kanjani from manje ne ngicela nje ukuthi ngivale ishow yami walithi usayenza lokho kwenzayo. Okay guys ngoba senivile sizile lana besibhalele ubaba ke namhlanje ubaba ecomplain ekhala ethi hayi man umnkosikazi ngathi akafuni ukuthi ngisupport izingane zami ezangale cha umama wabantu uyasichazela la uyasho ukuthi mina nginankinga nale ingane cha into enginenkinga nayo ukuthi bengazi ukuthi kuphuma malini la ekhaya ubaba mangimbuza baba imali inoyinikeza labantu abangale lengane zakhe ezingale ungena ngapha nangapha so into engicelayo nje kunina ukuthi ningicela nimbuze ezosho ukuthi uthumela malini washo ke ubaba uthi thumela 3000 and ubaba uhola 8000 angisho ukuthi ngibenzele inqumo mhlambe ngithi mabayispende kanjani imali yabo kodwa for ukuthi bebalance izinto bengagcini bexabana la noma because umama nguyophila naye 24/7 nguyowaziyo ingxaki zabo ezilana endlini so that's why bengisuggest mina ngithi uma abazama ukuthi be-invite ubaba ka-invite ifamily yakhe obhuti naba ngobana bakhona behambe beyovela ngale kwakhaba umfazi wakhe oqala bezokwazi ukuthi ehlawule ingane than ukuthi beloku ethumela imali kuphela engahlawuli engahlali nazo lezo ngane because kwazona I'm sure ziyafisa ukuthi ngasike zihlale nobaba zibe sekhaya lika baba la kunezinyanya zabo khona uyabo so into soyenza njengamanje so thatha inamba kaMama ukuthi just in case mangabe lento besicelile kubaba akayenzi ukuthi ebizo umalume kuhambe kuyohlawulwa ngale ngoba uma uyasho ukuthi mina nginankinga nezingane zika baba ngiyithatha njengezingane zami qha ngifuna ukuthi zibe la zonke sizobona ukuthi ama expense kule budget esinayo sispenda kanjani into ezikanjalo so mangabe unenkinga wena mbukeli nawe lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on josephiscope.co.za ungalibali nokuthi usifollow ushe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook yonke indawo we are
Jozi Bioscope. Ungalibali ke wena mbukele ukuthi ucofe usubscribe, ushare nama-videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku Jozi Bioscope. Ngiyanithanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Awuthatha